Na hiljade ljudi, uglavnom Srba, Jevreja i Roma, izgubilo je život u Novosadskoj raciji 1942. godine. Ovih dana o njoj slušamo zato što je u Budimpešti u toku suđenje Šandoru Kepiru, optuženom za komandovanje tim ubistvima. Ali šta se tada zapravo dešavalo, malo kome je u Srbiji poznato. Milan Srdić je razgovarao sa onima koji i danas nastoje da očuvaju sećanje na žrtve. Taj januar 1942. godine ostao je najhladniji u istoriji Novog Sada. Ne zbog temperature koja se spustila na skoro -30, već pre svega jer su mađarske okupacione snage u roku od 3 dana ubile najmanje 4000 ljudi. S obzirom na to da je grad tada imao oko 40.000 stanovnika, svaki 10. građanin ubijen je u Novosadskoj raciji. Počela je 21. januara 1942. oko 6 ujutru. Po celom gradu izlepljeni su plakati koji su je najavili pod izgovorom da se na teritoriji grada kriju sumnjiva lica i velika količina oružja. Novi Sad tada nije bio poprište borbi, a u celokupnoj okupiranoj Bačkoj građani su živeli kao i uvek, mirno u suživotu sa svojim komšijama različitih nacionalnosti. Već od same okupacije, a posebno tamo negde od oktobra meseca, počelo se pričati kako će Srbi da imaju crn i krvav Božić i da će ga dočekati u Jendecima, što se zaista i dogodilo. Tako da racija je, odnosno taj sukob sa šajkaškim odredom, upotrebljen je kao izgovor za Novosadsku raciju. Ovo je ulica Svetozara Miletića i nalazi se u samom centru Novog Sada. I jedno je od mesta gde su dovođene žrtve i iz okolnih ulica i na licu mesta ubijena. Njihovi leševi su posle toga odneseni na Dunav i takođe bacani pod led. Ove slike svedoče o samo jednom mestu u gradu. Tih dana ceo grad izgledao je ovako. Po celom Novom Sadu su se razmilile patrole. U patroli je obično bio jedan vojnik, jedan žandarm i eventualno policija kao nadzorni organ. Tu i tamo bili su i, da kažemo, domaći kolaboracionisti koji su po ulicama sugerisali koga bi trebalo odrediti za, pod navodnicima, specijalan tretman. Ovo je spomenik žrtvama racije koji se nalazi na Novosadskom keju. Iako su žrtve i leševi bacani pod led i u Dunav duž celog Novosadskog keja, ovo nije pravo mesto gde se dogodila Novosadska racija, odnosno gde je ubijen najveći broj ljudi. Staza smrti nalazi se nekoliko stotina metara od ovog mesta, na današnjoj novosadskoj plaži Strand. Mnogi ne znaju da jedna od najlepših plaža na Dunavu krije strašnu tajnu. Ova takozvana staza smrti odvela je mnoge građane Novog Sada u siguran kraj. Ovde su obrazovali kolonu smrti na obali Dunava od po 4. Kolona je bila opkoljena žandarmima i vojnicima. Između ostalog, tim žandarmima komandovao je glavnokomandujući Šandor Kepiro, tako da su po 4 naših građana vođeni su na dasku jednu, koja je bila kao fosna postavljena na rupu na ledu, pošto je bilo -30, tako da se zaledio ovaj Dunav, reka iza nas. I onda su tako po 4 udarani ili ustreljani i bacani u maticu da ih voda odnese i da im se groba ne zna. Ubijanje na Štrandu traje više od 6 sati. Svedoci tvrde da je ubijano po 15 osoba na minut, a da su žrtve u koloni mirno čekale smrt. Postoji pisanje za doktora Andrija Dejaka koji je pukim čudom preživeo Štrand, to je jedna posebna priča u njegovoj knjizi Pod žutom trakom, gde on opisuje da je zamuklo sve na Štrandu jer su fašisti posebno se trudili da ne bude nikakvog nereda, da se ne čuje nikakav jecaj i nikakav plač. Te 42. godine nije samo Dunav promenio boju, crvenila se i Tisa, jer se racija nije odigrala samo u Novom Sadu, već u čitavoj tadašnjoj šajkaškoj oblasti. U okupiranoj Bačkoj stradala su i sela u okolini u kojima je ubijeno, opet prema nezvaničnim podacima, oko 8000 ljudi. Prema podacima mađarskih vojnih krugova, do kojih je došao tadašnji mađarski narodni poslanik Endre Bajči-Žilinski, racija je odnela najmanje 12.763 ljudska života. Racija je u okolnim mestima počela 2 nedelje ranije, a proporcionalno broju stanovnika najstrašniju tragediju doživeli su Žabalj i Čurug. Ovo je takozvani magacin smrti. U ovu prostoriju su
fašistički zlikovci, Hortijevi, 6. januara na Badnje veče, preko puta tu ima takozvana žuta sala kafana, su prve mladiće i ljude iz kafane doveli ovamo, tako da je u toku te večeri je magacin bio pun u kojem je bilo preko 500 ljudi. To je bilo jako hladno vreme, tu su oni bili bez iktiče kako je ko nađen. I 7. januara na Božić pravoslavni je počelo sa naredbom pucanje po masi. Na ovim vratima je bio mitraljez i tako da su tu ljudi izmasakrirani svi. Iz magacina smrti leševi su tovareni u kamione i bacani pod led u reku Tisu. Kako pričaju svedoci, reka je na proleće izbacivala leševe, ali niko od žrtava nije identifikovan. Racija je u Čurogu trajala 2 sedmice, a pored ovoga postojalo su još 2 magacina. Taj broj stradalih žitelja Čuruga se kreće preko 3.500 do 3.800. Od toga, ako izuzmemo da je stradalo 100-ak Jevreja i 50-ak drugih narodnosti, Roma, pojedinačno, znači svi ostali su bili Srbi. Čurug je u to vreme bio jedno od većih vojvođanskih sela i imao je oko 11.000 stanovnika. Više od trećine ubijeno je tokom racije i skoro zaboravljeno. Magacin smrti otvoren je prvi put pre 2 godine, za Noć muzeja. Javnost je nakon mnogo godina tajne ove prostorije saznala zahvaljujući zalaganju posvećenih građana koji su osnovali memorijalno društvo i koji imaju nameru da od njega naprave muzej. Prva činjenica je da ovom muzeju maltene nisu potrebni eksponati. Sama zgrada je eksponat jer je sačuvana u ovom stanju kakvom jeste, mada se mi u isto vreme bavimo i skupljanjem eksponata za budući muzej. A druga stvar koja nas isto izdvaja iz uopštene priče o muzejima je ta da ovaj budući muzej ne stvara ni lokalna samouprava, ni pokrajina, ni republika kao ustanove tog tipa. Godinama se o raciji ćutalo pod izgovorom da u multinacionalnoj Vojvodini ne dođe do revašizma. I preživeli i rođaci ubijenih ispričat će vam priču da su baš njihove komšije, Mađari, oni koji su im pomogli da izbegnu sigurno smrt i da su u istim tim racijama mnogi od njih zbog toga izgubili život. Baš zato Novi Sad i okolina nastavljaju tradiciju tolerancije, jer znaju koliko je opasno poistovetiti fašizam i pripadnost nacionalnoj manjini.